mfite amatsiko yo kureba igihe abera ba Yesu bazagera mu ijuru, wa munsi tuzaba dukandagije ibirenge ku rurembo rwera Yerusalemu nshya. Abari mu ijuru nabo bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni, barimo kwitegura uwo mugeni. Dushimira Imana yabanye natwe uhereye mu gitondo. Hebu tumshukuru Mungu aliyekuwa pamoja nasi tangu asubuhi. Izina ryayo rihimbazwe. Jina lake lipewe sifa. Turagushimiye data wa twese ukiranuka uri mu ijuru. Tunakushukuru Baba yetu mwenye haki aliye mbinguni. Tugushimiye cyane kugira neza kwawe n'imbabazi zawe zadutoranije muri wowe kera. Tunakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako zilizochagulia ndani yako tangu zamani. Kuko watumenye tutakuzi uduhamagara turi kure yawe. Kwa sababu ulituita bila sisi kukujua, ukatuita tukiwa mbali na wewe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Jina lako litukuzwe. Tugushimiye cyane ko ijambo ryawe warigize umuyobozi wacu. Tunakushukuru kwa kuwa neno lako lifanye liwe mwongozi wetu. Kandi buri gihe ukariduhuguza kugira ngo tugire imikibere yabawe. Izina rya rihimbazwe. Kila siku unaendelea kutuzoeza katika neno hilo ili tuwe na tabia zinazofanana wana wako. Jina lako litukuzwe. Muri uyu mwanya tugezemo twongeye kukwisunga no kukwegamira. Wakati huu ambao tumeufikia tunakuja tukitarajia kwako kugira ngo imibiri nani uyisubizemo ubuyanja, ili miili ambayo imechoka iburudishe tena na kuipatia nguvu, kandi inyota yo kumenya ibyo ushaka no kubikora uyikomereze mu mitima yacu mu izina rya Yesu. Na kiu ya kuelewa unachohitaji na kukitekeleza tupatie kupitia jina la Yesu. Amen. Reka tuongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Tuwasalimu tena katika jina la Yesu. Turakomeza twiga ijambo ry'Imana. Tutaendelea kujifunza neno la Mungu. Imana yabwiye Eliya ngo wongere urye kuko urugendo ari rurerure. Mungu alimwambia Eliya kula tena kula kwa sababu safari ni ndefu. Twize byinshi uhereye mu gitondo. Tumejifunza mengi tangu asubuhi. Ariko nanone turacyakeneye kwiga byinshi. Lakini tena tunahitaji kujifunza mengi. Kuko agakiza kacu kadusaba byinshi. Kwa sababu wokovu wetu unatuomba mambo mengi. Kandi uku kwiga na huku kujifunza ni nako kuganza ibyifuzo by'umubiri dukoresheje iby'umutima. Na ndio yani kushinda mahitaji ya mwili tukitumia moyo. Umubiri ushobora kurambirwa kwiga, mwili unaweza kuchoka kujifunza, ariko nturambirwe kurangara. Lakini uweze kuchoka kuzubaa. Ushobora kurambirwa kumva ijambo ry'Imana, mwili unaweza kuchoka kusikiza neno la Mungu, ariko nturambirwe kumva ibiganiro bisanzwe. Lakini utachoka kusikiza mazungumzo ya kawaida. Ariko burya umubiri wacu umeze nk'uko tuwuyobora. Lakini mili yetu iko kama vile tunavyoiongoza. Tuyimenyereje gukomeza gukunda iby'Imana, tukizoeza kupenda mambo ya Mungu, uriga kandi bikabona aho bijya. Ujifunza na mambo ya Mungu yanapata nafasi. Ikigisho tugiye kwiga muri uyu mugoroba, somo ambalo natafuta tujifunze jioni ya leo, tugiye kwiga gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Tunaenda jifunza neno linalosema kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Gutsindishirizwa kubwo kwizera, kuhesabiwa kwa imani, ni ijambo rivugwa kenshi, ni neno linalozungumzwa mara nyingi, kandi ni ijambo rikundwa n'abantu bose bakunda agakiza, na ni neno linalopendwa na watu wote wanaopenda wokovu. Ariko siko bose barisobanukirwa neza, lakini sio wote wanaoelewa vizuri. Gutsindishirizwa, yani kuhesabiwa haki, ni ijambo risobanuye ngo mu Cyongereza ryitwa justification. Ni lugha ya Kiingereza, yani justification. Mu Kinyarwanda cyaryo bisobanuye gukurwaho urubanza. Katika lugha nzuri ya Kinyarwanda au ya Kiswahili, kuondolewa hukumu au hatia. Mbega gutsindishirizwa ni ugukurwaho urubanza. Yani kuhesabiwa haki ni kuondolewa hatia.
iyo twiga gutsindishirizwa, tunapojifunza kuhesabiwa haki, tuba tugamije kumenya inzira zagenwe n'Imana, huwa tunalenga kuelewa njia zilizolengwa na Mungu, aho umunyabyaha uriho urubanza imbere y'Imana yarukurwaho akitwa umwere imbere yayo, mahali hatia inaweza kuondolewa mbele ya mwenye dhambi ili mbele za Mungu ahesabiwe kama mtakatifu. Gutsindishirizwa ni inzira cyangwa process yagennye n'Imana, yani kuhesabiwa haki ni njia iliyoundwa na Mungu, aho umunyabyaha wacumuye ku Mana, mahali mwenye dhambi aliyemkosea Mungu akaba ariho urubanza imbere yayo, na ana hatia mbele zake, uko ashobora gukurwaho urwo rubanza akemerwa imbere y'Imana, namna anavyoweza kuondolewa hatia mbele za Mungu na kukubaliwa naye. Ibyo nibyo byitwa gutsindishirizwa. Hiyo ndiyo inayomaanisha kuhesabiwa haki. Iki cyigisho cyo gutsindishirizwa, somo hili la kuhesabiwa haki, niyo ngingo nkuru mu butumwa bwiza bwose, ndicho kipengele kikuu katika ujumbe habari njema yote. Ibyo byanditswe mu gitabo cya Luka ibice 24, imeandikwa katika kitabu cha Luka sura 24 umurongo wa 47, fungu la 47. Ariko kugira ngo humvikane neza turasoma duhere ku murongo wa 45, ili tuweze kuelewa vizuri tuanzia kwenye fungu la 45. Gusa murasirikana wa 47. Basi mutazingatia fungu la 47. Luka avuga ku nkuru yo kuzuka kwa Yesu n'amabwiriza yahaye abigishwa bamaze kuzuka. Luka alipoeleza taarifa ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na yale aliyofanya baada ya kufufuka kwake, yaranditse ati, aliambia hivi, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe, ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Ati, akawaambia, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. 47. Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Ikintu bita main point of the gospel, mbega ingingo nkuru mu butumwa bwiza, yani pointi kubwa katika habari njema, ni ingingo ireba no kwihana no kubabarirwa ibyaha byose bikorerwa mu izina rya Yesu. Ni kipengele kinachozungumzia toba na ondoleo la dhambi na kutubu katika jina la Yesu. Iyo niyo yari ingingo nkuru mu byo Yesu yahaye abigishwa be ngo babishyikiriza amahanga yose. Yani hiyo ndiyo pointi kubwa Yesu aliyopatia mitume wake ili wapelekee mataifa yote. Uko iyi nzira yo kwihana, yo kugera ku kwihana no kugera ku kubabarirwa ibyaha, niyo yitwa gutsindishirizwa. Hii njia ya kufikia toba na kusamehewa dhambi ndiyo inayoitwa kuhesabiwa haki. Ndagira ngo kugira ngo tubyumve neza, ili tuweze kuelewa vizuri, twebwe bene muntu twese ababyawe na bene Adamu twese, sisi tuliozaliwa na mwili, yani watoto wa Adamu wote, turiho urubanza rw'ibyaha imbere y'Imana. Tuna hatia za dhambi mbele za Mungu. Nkuko byanditswe ngo bose bandurijwe hamwe, kama vile imeandikwa ya kwamba sote tumeharibika kwa pamoja. Uhereye mu bazungu kagera mu birabura, kianzia kwa wazungu hadi weusi. Uhereye mu bakiru kageza mu bakene, kianzia kwa matajiri hadi maskini. Uhereye mu bakomeye ukageza mu boroheje, wenye ngazi za juu na wale wanyenyekevu. Twese twandurijwe hamwe, sote tumeharibika kwa pamoja. Ikibabaje kurushaho, kinachohuzunisha zaidi, Imana muri kamere yayo, Mungu katika uhali wake, ntabwo yarebana n'umuntu wanduye. Hayawezi kuonana au kukutana na mtu aliye najisi. Ibyo byanditswe mu gitabo cya Yesaya ibice 65. Imeandikwa katika kitabu cha Isaya sura ni ibice 64 samahani. Yani sura 54. Muzasoma umurongo wa 4. Mutasoma kwenye fungu la 4. Haranditse ngo, imeandikwa, ubonana n'uwishimira ibyo gukiranuka kabikora. Imeandika anasema wewe uonana na yule anayefurahia mambo ya haki na kutenda.
Mwabyumvise? Mumesikiza? Umuntu Imana ibonana nawe, Mtu ambaye Mungu anaonana na yeye, ngube wapfukama niburika kureba nirihumye, wewe ili upiga magoti Mungu aweze kukutazama. ni umuntu mu mutima wishimira ibyo gukiranuka akabikora, Ni mtu ndani ya moyo wake anafurahishwa na mambo ya haki na kuyatenda. kandi twebwe tumaze kwandujwa n'icyaha, Na baada ya kuharibiwa au kunajisika kwa ajili ya dhambi, twinubira ibyo gukiranuka tukabyanga. sisi watu tunachukia mambo ya haki na kuyakataa. Icyaha kimaze kuturemamo kamere ibusanye na kamere y'Imana, Dhambi ilipounda ndani mwetu asili inayokuwa kinyume na asili ya Mungu, cyari giciye uruhavu rurerure, umworera muremure udutandukanya n'Imana by'iteka ryose. yani dhambi huyu imeujenga ukuta shimo kubwa inayotutenganisha na Mungu. Imana nubwo umutima wayo wanga umunyabyaha n'umunyarugomo, Ingawa Mungu anakataa mdhambi na mwenye kufanya uovu, ariko igira imbabazi zahimbye umugambi wo gusiba uwo mworera icyaha cyashize hagati y'umuntu n'Imana, lakini Mungu akawa na lengo la kufuta shimo hiyo na ili iliyomtenganisha mdhambi na Mungu. Uwo mugambi cyangwa uwo mupango niwo witwa inzira yo gutsindishirizwa. Mpango huo Mungu alioandaa ndio njia ya kuhesabiwa haki. Ndagira ngo hano mubanze mubyumve neza. Ningependa muelewe vizuri kabla ya. Ntabwo Imana yapfuye kwicara ikavuga ngo reka nshireho umugambi wo gucungura umuntu. Mungu hakufanya mpango huo hivyo hivyo kwa kukaa kwa haraka. Niba ari no gutanga imbabazi, kama ni kutoa msamaha, Imana yagombaga gutanga imbabazi ku munyabyaha agakomeza kuba umunyabyaha. Mungu ngaliweza kutoa msamaha na mdhambi anaendelea kufanya dhambi. Cyane ko twizera ko imbabazi zayo ziruta ibyaha byacu. Hasa kwa kuwa tunajua kwamba rehema zake au msamaha wako nazidi dhambi zetu. Ukazajya ucumura nayo ikongeza imbabazi, ugacumura ukongeza imbabazi. Unafanya dhambi, Mungu anaongezea msamaha. Ariko ibyo byagombaga kuba bitandukanye na kamere y'Imana. Lakini hii ingekuwa kinyume na asili ya Mungu. Byanditswe muri Zaburi, imeandikwa katika kitabu cha Zaburi ya 11, ya Zaburi 11 umurongo wa 7, fungu la 7. haranditse ngo kuko Uwiteka ari umukiranutsi, imeandikwa kwa kuwa Bwana ni mwenye haki kandi akunda ibyo gukiranuka, na anapenda yaliyo ya haki. Umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima uramwanga. Mdhambi na anayependa uovu moyo wa Mungu humchukia. Mwabyumvise? Muri kamere y'Imana ubwo nayo nta kundi yabigira. Katika asili ya Mungu hawezi kufanya zaidi ya hayo. Umunyabyaha, mdhambi, n'ukunda urugomo, na anayependa uovu umutima w'Imana urabanga. Roho ya Mungu humchukia. Imbabazi z'Imana mu gupanga inama y'agakiza, rehema za Mungu kwa kupangilia baraza ya wokovu. Imana yitegereje twebwe inyoko muntu icyaha cyamaze guhindanya. Mungu alitazama mwanadamu ambaye amekwisha kuharibiwa na dhambi. Imana ntiyapanga inzira yo kutubabarira gusa. Mungu hakupanga njia ya kutusamehe peke yake, ahubwo Imana ipanga inzira yo kuturema mu mutima uhuje n'ubushake bwayo. Bali Mungu akapanda njia ya kuunda ndani mwetu moyo unaopatana na mapenzi yake. Umutima wishimira ibyo gukiranuka ukabikora ari wo mutima abameze batya ari b'Imana ibonana nabo. Yani roho inayofurahia mambo ya haki na kuyatenda ili Mungu aweze kuonana nasi. Iyo niyo yitwa inzira yo gutsindishirizwa. Hiyo ndiyo njia ya kuhesabiwa haki. Iby'Imana yabisezeraniye muri aya magambo y'umuhanuzi Ezekiel. Haya ndiyo Mungu alipatana nasi katika kitabu cha Ezekiel. Ubwo turaza gutinda twibaza uko bikorwa bigera mu muntu bite. Tutachelewa kwa kufikiria inatendekaje na inaingia ndani ya binadamu namna gani. Ezekiel 36 umurongo wa 26 na 27. Ezekiel 36 fungu la 26 hadi 27. Reka nsubiremo iki kintu mu cyumve. Hebu arudie katika maneno haya. Ntabwo inama yo kuducungura, mpango wa kutukomboa. Ntabwo Imana yize inzira yo kuduha imbabazi gusa z'ibyaha twakoze. Mungu hakujifunza njia tu ya kutusameka kwa dhambi tulizozifanya, ahubwo yapanze kutubabarira ibyaha no kuturema mu mutima uhuje n'ubushake bwayo. Bali Mungu alipanga njia ya kutusamea makosa
na kutupatia moyo unaopatana na mapenzi yake. Ibyo nibyo byitwa gutsindishirizwa. Hiyo ndio inayoitwa kuhesabiwa haki. Bikorwa bite, bitangira bite, bigasoreza he? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Inafanyaje, inaanzia wapi na kuhitimisha wapi? Yale ndio tunaenda kuyazungumzia. Ibyo Imana yabisezeranye muri ya mirongo maze kubabwira. Mungu ameahidi hayo katika mafungu ambayo amekwisha kuwaambia. Ngaho reka tubisome twihuta maze dutinde ku nzira icyo binyuramo kugira ngo bigerweho. Tutasoma kwa kasi, tutachelewa na namna mtu anaweza kufikia. Nkuko twamaze kubabwira, kama vile tulikwisha kuwaambia, Imana yanga icyaha, nta nicyo wakora ngo uyunge nacyo. Mungu huchukia dhambi, hauwezi kufanya lolote ili uweze kupatanisha Mungu na dhambi. Kuko byanditswe ngo umunyabyaha nukunda urugomo umutima wayo urabanga. Kwa sababu imeandikwa ya kwamba mdhambi naye anayependa uovu roho wa Mungu mchukia. Kandi ibyo Imana yanga idashobora kwihanganira, na yale Mungu anayoyachukia ambayo aweze kuvumilia, nibyo icyaha cyakoreye mwene muntu, ndiyo dhambi ambayo imetutendea sisi binadamu. Kuko icyaha cyatumye twanduzwa nkuko twabisomye kare mu gitabo cya Zaburi. Kwa sababu dhambi imefanya sisi tunajisike, nibyagarukiraho, haikurudilia hapo, ahubwo ngo kwibwira k'umuntu kuba kubi kugeza iteka ryose. Kwa maana kujiambia kwa mwanadamu au mawazo ya mwanadamu ni mabaya mpaka mwisho wa dahari. Ibyo umuntu yibwira buri gihe biba ari bibi. Yote mtu anayofikiria wakati wowote ni mabaya. Reka mbabaze, hebu awaulize, umufasha wawe yagiye kwa muganga agiye kubyara. Mke wako anapoenda kwa kumwona daktari ili hali kienda kujifungua, ako kanya uwagiye amuherekeje ukabona hingutse ku muryango agutunguye, yule aliyemsindikiza unaona anakujia ghafla, ikiyumviro cya mbere kikuzamo ni ukuvuga ngo araruhutse, cyangwa icya mbere kivuga ngo agiye kuvuga ngo arapfuye? Ni wazo gani unalosikiza mara ya kwanza? Unawaza nini mara ya kwanza? Amejifungua au amekufa? Ukibona wari wamuhereje ngo kandi wabona mbwiye ngo arapfuye, ukiona yule aliyemsindikiza na kujia ghafla unaweza kusema labda ataniambia. None aba yagiye kwa muganga gupfa, kandi kubera icyo udatekereza icyuzi cyamujyanye. Yani kwa nini usifikirie kile kilichompeleka kama ndicho kimetendeka? Wenda bibo kundi ariko aricyo watekereje mbere, iwe namna mengine, lakini umefikiria amejifungua tu. Icyaha cyaratwononiye ku buryo kwibwira k'umuntu ni kubi kugeza iteka ringana iki. Dhambi imetuvunja na kutumaliza nguvu, na maana mawazo yetu ni mabaya mpaka milele. Umutima umeze utyo, moyo kama huo, ni Imana itabana nawo, ndio moyo ambao Mungu hawezi kukaa pamoja nao. Niyo mpamvu mu mbabazi z'Imana zavugutiye umuti ikibazo cyaha cyateje umuntu. Maana katika rehema za Mungu ameandaa dawa ili swali ambalo dhambi imemletea mwanadamu. Ntabwo Imana yapanze gutanga gusa imbabazi z'ibyaha byakozwe, ahubwo yapanze no gukiza uwo mutima icyaha cyaduteyemo, kubwo kwizera tukagira umutima mushya. Basi Mungu ameandaa dawa na kutupatia moyo mpya ili dhambi ambayo moyo ambao umeharibiwa na dhambi uwe mpya. Nibyo bikubiye muri risezerano riri mu mirongo twababwiye, ndio inayopatikana katika mafungu haya ambayo tumekwisha kuyasoma. Reka tuyasomye dutinde ku nzira yo kubigeraho. Basi tutasoma. Nzabaha umutima mushya, nami nitawapa ninyi moyo mpya. Mbashyire mu mwuka mushya, nami nitaitia roho mpya ndani yenu. Nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Mbashyire mu mutima woroshye, nami nitawapa moyo wa nyama. Kandi nzabashyira mu mwuka wanjye, nami nitatia roho yangu ndani yenu. Ntume mugendera mu mategeko yanjye, na kuendesha katika sheria zangu. Mugakomeza amategeko yanjye mukayasohoza. Nanyi mutazishika hukumu zangu na kuzitenda. Gutsindishirizwa, kuhesabiwa haki, ni ukwakira gusohora kw'iri sezerano mu bugingo bw'umuntu. Ni kupokea utimilifu wa ahadi hii ndani ya maisha ya mwanadamu. Bigenda bite rero ngo bigerweho? Inakuwaje ili watu wafikie? Mwabyumvise? Mumesikiza? Intambwe yo kubigeraho, hatua ya kuvifikia, niyitera ikibazo, ndi inayoleta shida. Kuko abantu benshi babyibeshaho,
kwa sababu watu wengi hujidanganya kwenye hatua iri hii. sezerano ni iry'agaciro, Ahadi hii ni ya thamani, ariko wowe nta ruhare wakora mu kurisohoza, lakini wewe hauna nafasi ya kuweza ili uweze kutimiza, ahubwo risohozwa n'uwaritanze. bali hutimiza na yule aliyeitoa. Turi kumwe? Tuko wote. Mu gihe cy'Abayuda, Wakati wa Wayahudi, reka mbasomera amagambo magufi atatusomea maneno mafupi mbone kubabwira inzira yo kubigeraho, ili kabla ya kuafikia kuambia njia ya ntabwo biva kuifikia. mu muhati w'umuntu, Si bidii ya mwanadamu, nta muntu ubikorangiza ngo bize, huwezi kuvigusa ili viweze kuja, ahubwo ni imbabazi z'Imana zahimbye uwo mugambi zinawusohoza, bali ni rehema za Mungu zilizounda mpango huo ili uweze kutufikia. mu gitabo cyitwa Christ Object Lessons, Vielelezo vya mafundisho ya Kristo. ndasomamo amagambo magufi nsubire muri Bibiliya. Atasoma maneno machache ili airudilie Biblia. Page ya nako ni urupapuro rw'189, Kurasa wa 189 kwa Kizungu au Kiingereza. ndabasaba gutega amatwi mwitonze. Tegeni masikio basi, iweni makini. Tugiye kugera ku nzira yo kubigeraho. Njia ya kufikia. Somo la ngapi? Ikigwa ni kivuga ngo uyu muntu yegereza abanyabyaha, size umubare wacyo. Haya. Haranditse ngo, Imeandikwa, it was taught by the Jews that before God's love is extended to the sinner, he must first repent. Abayuda bigishaga ko Wayahudi walikuwa wakijifunza ya kwamba mbere yuko urukundo umunyabyaha agerwaho n'urukundo rw'Imana, nasema kabla mzambi afikiwa na upendo wa Mungu, agomba kubanza yihana, anapaswa kutubu kwanza, maze baragerageza, wakajaribu. bigishaga ko Walikuwa wanajifunza ya kwamba mbere yuko urukundo rw'Imana rugera ku munyabyaha, kabla upendo wa Mungu ufikie mdhambi, agomba kubanza yihana, anapaswa kutubu kwanza. maze nabo barashebeka, Nao wakaanza kungangana, baragerageza, wakajaribu, bararira, yani wakalia, biyiriza ubusa, wakafunga, ibishoboka barabitanga, iwezekanavyo wakatoa, kugira ngo Imana ikundi bakuye, ili Mungu aweze kuwapenda. Reka dukomeze dusome. Tasoma, tutaendelea. In their view, repentance is the work by which men earn the favor of heaven. Hakurikijwe ibyiyumviro byabo, Kufuatana na mawazo yao na usikivu wao, bo babonaga ko kwihana ari cyo kiguzi umuntu atanga ngo Imana ibone mukunde. walikuwa wanaona ya kwamba toba ni kama fidia ya kufanya Mungu awapende. And it was this thought that led the Pharisees to exclaim in astonishment and anger, "This man receives sinners." Iyo myumvire niyo yatumye bivovotera Yesu barakaye ngo uyu muntu yiyegereza abanyabyaha. Usikivu kama huo ndio ulifanya mchoke Yesu na kusema ya kwamba huyu anajisogeza wa dhambi. Mwumve aho nshaka kugererega sindahagera. Mahali ambapo anatafuta kufikia hajafika bado. Haranditse ngo, Imeandikwa, according to their ideas, he should permit none to approach him but those who had repented. Ukurikije ibyiyumviro imyumvire yabo, kulingana na usikivu wao, Yesu ntawe yakemereye kumusanga keretse bamaze kwihana. yani hakuna yeyote angaliweza kumkaribia Yesu kabla hajatubu. But in the parable of the lost sheep, Christ teaches us that salvation does not come through our seeking after God, but through God seeking after us. Ariko mu mugani w'intama yazimiye, Lakini katika mzali ya kondoo aliyepotea, Kristo atwigisha ko agakiza katazanwa nuko dushatse Imana, ahubwo agakiza kazanwa nuko Imana idushatse. yani inaonyesha kwamba wokovu hauletwi ya kuwa tunampenda Mungu, bali kwa kuwa Mungu ndiye anayetutafuta. Ibi ndagira ngo mubyumve neza. Angependa tuelewe haya vizuri. Twihaye umubyizi wo gushaka Imana, tulijichukua yani njia ya kumtafuta Mungu, twaba dutangiye umubyizi tutazusa. yani tunaweza kuwa tumeanza mradi ambao tutamalizia. Umwuka w'ubuhanuzi aravuga ngo, roho ya unabii nasema umugani w'intama yazimiye, mzali ya kondoo aliyepotea, utwigisha agakiza katazanwa nuko dushatse Imana, utufundisha kwamba wokovu wa uleto ya kuwa tunamtafuta Mungu, ahubwo agakiza kazanwa nuko Imana idushatse. bali wokovu uletwa na namna Mungu anavyotutafuta.
tugiye kubihamisha Bibiliya mu ngeri zitandukanye. Tutashuhudia haya katika Biblia katika hatua tofauti. Iryo muri bike. Ninyi wekeni hayo. Gusobanukirwa ibi, kuelewa haya ni intambwe yibanze yo gutangira urugendo rugana ku gutsindishirizwa. Yani ni hatua ya kwanza safari ya kuhesabiwa haki. Ndakomeza nsoma. Ataendelea kwa kusoma. Haranditse ngo, imeandikwa, we do not repent in order that God may love us, but God reveals his love to us in order that we may repent. Yeah. Ntabwo twihana ngo Imana ibone uko idukunda, ahubwo Imana iduhishurira urukundo rwayo rugatuma twihana. Yani hatutubu ili Mungu atupendi, bali Mungu utufunulia upendo wake. Hiyo inatuwezesha kutubu. Mwabyumvise bana b'Imana? Mumesikiza watu wa Mungu? Ntabwo twihana ngo Imana ibone idukunde, hatutubu ili Mungu atupendi, ahubwo Imana iduhishurira urukundo rwayo rugatuma twihana. Bali Mungu utufunulia upendo wake, hiyo inatuwezesha kutubu. Mwabyumvise? Mumeelewa hayo? Reka nongere ngaruke muri Zaburi y'Ijana. Atarudi kwenye kitabu cha Zaburi 119. Umurongo w'175 ni nawo murongo uheruka. Kwenye fungu la 175 na ndio fungu la mwisho. Ntabwo agakiza kazanwa nuko dushatse Imana, yani wokovu hauletwi na kumtafuta Mungu, ahubwo agakiza kazanwa nuko Imana idushatse. Bali wokovu huletwa na Mungu anayetutafuta. Nitumara gusoma uyu murongo, baada ya kusoma fungu hili, turasobanura uko Imana idushaka, tutaeleza namna Mungu anavyotutafuta, n'uruhare twebwe tubigiramo ngo dutsindishirizwe, na nafasi yetu ambayo inatuhitaji ili tuweze kuhesabiwa haki. Ngaho reka dusome muri iyo Zaburi. Tutasoma Zaburi hiyo kwa Kiswahili ni 176. Murakoze cyane. Zaburi 119 umurongo uheruka icyo gice. Haranditswe ngo, nayobye nk'intama izimiye, shaka umugaragu wawe. Nimetangatanga kama kondoo aliyepotea, umtafute mtumishi wako. Umunyabyaha iyo yazimiriye, dhambi kula aliko tangatanga na kupotea, iyo amaze gutahura ko yazimiye, baada ya kuelewa ya kwamba amepotea, ntabwo ari utangira urugendo rwo kugaruka kwa se, si anayeanza safari ya kurudi kwa Baba, kuko ntiyabishobora, kwa sababu hawezi. Ahubwo Imana niyimutarura, bali Mungu ndiye anayemtafuta na kumuleta, ikayobora intambwe ze mu nzira zigana imuhira. Anaongoza hatua zake katika njia zinazoelekea nyumbani. Bitangira bite? Inaanza namna gani? Igitabo cy'Abaroma, Warumi ibice 2 umurongo wa 4, sura ya 2 fungu la 4. Haranditse ngo, imeandikwa, kugira neza kw'Imana niko kuturehereza kukwihana. Wema wa Mungu ndio unaotuvutia kutubu. Mwabyumvise bana b'Imana? Mumesikiza wapendo? Kugira neza kw'Imana, wema wa Mungu niko kuturehereza kukwihana, ndio unaotuvutia toba. Reka mbabwire uko bigenda. Hebu awaambie namna inavyofanyika. Umuntu bubayaho uri umunyabyaha, mtu uendelea kuwa hapa akiwa mdhambi, ibyaha byawe ntacyo bigutwaye, na dhambi zako hazikuzuru chochote, n'uwagukubise uruguma, na yule aliyekujeruhi mbega yiyuzurisha nawe kunywa inzoga, basi ili muweze kupatana mnakunywa pombe. Nuwa kuremye uruguma, na yule aliyekujeruhi, nizo nzoga ntaziguhe, hata pombe hizo hatakupatia, vitakubuza kuongera gusangirira kujya mu kabari arimo, haitakuzuia kwenda kunywa mvinyo kwenye baa ambao anakaa. Ibyaha bikaguhagika ariko mu mutima wawe ntacyo bigutwaye. Yani dhambi zinakuharibu lakini moyoni mwako unasikia una amani. Iyo kugira neza kw'Imana kutaratangira gushaka kurehereza umunyabyaha kukwihana, wema wa Mungu kama huja kuvutia toba, ibyaha bihagika umubiri we ariko umutima ukabana nabyo neza. Yani dhambi huharibu mwili wake lakini moyo unaishi kwa usalama na dhambi hizo. Mwabyumvise? Mumesikiza? Iyo igihe kigeze, kama wakati umefika, aricyo cyitwa umunsi wo kugendererwamo, siku ya kujiliwa, Imana igigenderera uwo mutima. Mungu utembelea moyo huo. Umuntu atabizi, mtu bila kujua,
Imana ibikora binyuze mu nzira zitandukanye. Mungu hufanya hivyo kupitia njia tofauti. Hari igihe binyura mu kubwirwa ijambo ry'Imana nk'uku. Labda hupitia kwa kuhubiriwa neno la Mungu kama hivi. Ubundi bikanyura mu kuryisomera ubwawe. Waweza kujisomea mwenyewe. Ubundi bikanyura mu kaga wagezemo. Ingine napitia katika shida ambazo umezipitia. Ubundi bikanyura mu neza wagiriwe. Yaani napitia katika mema uliotendewa. Ukavuga ngo na runaka burya ajya nyibuka. Nasema na huyu amenikumbuka. No mu zindi nzira nyinshi z'Imana tutarondora. Nyingi za Mungu ambazo tuweze kuorozesha. Ugatangira guterwa isoni n'ibyaha wajya gukora ukumva wabaye umugabo. Unasikia umeanza kuwa naibu ya dhambi ulizokuwa unazifanya. Ipo sasa ugatangira kubabazwa n'ibyo batakubonye ubikora. Unaanza kuwa na huzuni ya yale uliyoyafanya na watu hawakuoni. Imana udasanzwe usenga, Mungu ambaye ulikuwa hauombi, Imana usanzwe utuka ntibikubuze gusinzira, Mungu ambaye unakuwa na mazoea ya kumtukana lakini haikukosesha usingizi, ugatangira kuyitinya utayibona. Unaanza kuogopa bila kumuogopa Mungu kabla ya kumuona. Uko ni kumuka w'Imana, niko kugira neza kw'Imana kwireherezaho umutima munyabyaha. Hivyo ndivyo wema wa Mungu unaovutia mtu kwenye toba. Mwabyumvise? Mumesikiza? Ubwo umunyabyaha uruhare arimo ayabigizemo nuruhe? Basi nafasi ya muzambi hapo aliyoifanya ni gani? Reka dusome byinshi kuri iki mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe. Tutasoma mengi kwenye kitabu cha ujumbe chagulifu kugira ngo ibi tubyumve neza, ili haya tuyaelewe vizuri na kuyasikia. Ibi mvuga si ubusobanuro ntanga, anoyasema si maelezo yake binafsi, ahubwo niyo nzira yahishuwe kugira ngo tumenye uko Imana inyura mu rugendo rwo kutwemeza ibyaha byacu no kuduharira. Bali ni kujua njia Mungu anayoipitia katika safari yetu ya kutukubali lisha dhambi na kutusamehe, ndetse no kuturema mu mutima mushya na kutuunda ndani moyo mpya, ari byo byitwa gutsindishirizwa, ambao ndi kuhesabiwa haki. Urupapuro rwa 390 rw'iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranije umuzingo wa mbere, kurasa 390 ujumbe chagulifu gombo la kwanza. Ibyanditswe biratubwira bitya biti, maandiko yanatuambia hivi. Ni icyigisho cya 62 ni sura ya 62. Aha. Kugira ngo ducungure ibihe, ili tukomboe muda, ndatangira nsoma kuri paragrafu ya mbere 390 haranditse ngo many are confused to what constitutes the first steps in the work of salvation. Abantu benshi bajya bajijirwa, watu wengi hukosa uelewa kubirebana n'intambwe yibanze igana ku nzira yo gutsindishirizwa, kufuatana na hatua ya kwanza inayolenga kuhesabiwa haki. Repentance is thought to be a work the sinner must do for himself in order that he may come to Christ. Batekereza ko kwihana ari umurimo umunyabyaha agomba kwikorera kugira ngo abone gutera intambwe igana kuri Yesu. Ufikiria kwamba yani kuhesabiwa haki au kutoba ni hatua ambayo mdhambi anaweza kufanya peke yake ila mfikie Yesu. They think that the sinner must procure for himself a fitness in order to obtain the blessing of God's grace. Bibwira ko umunyabyaha agomba kwitunganya, kufikiri ya kwamba mzamba anapasha kujisafisha kugira ngo abone ko yakira umugisha w'ubuntu bw'Imana, ili aweze kupokea mibaraka ya neema ya Mungu. Nyabuna mutega amatwi, ndugu tegeni masikio. But while it is true that repentance precedes forgiveness, for it is only a broken and contrite heart that is acceptable to God, yet the sinner cannot bring himself to repentance. Nyamara nubwo ari iby'ukuri ko kwihana kubanziriza kubabarirwa ibyaha, ingawa ni kweli ya kwamba toba ndiyo inayotangulia kusamehewa dhambi, kuko umutima umenetse kandi ushenjaguritse ari wo gusa Imana yemera, kwa sababu moyo uliopondeka ndio unaokubaliwa na Mungu. Nyamara umunyabyaha ubwe ntiyakwigeza ku kwihana. Lakini jueni ya kwamba mdhambi mwenyewe hawezi kufikia toba peke yake. Reka mbabwire,
Hebu atuambie, Imana ikubwiye ngo Mungu anapokuambia ihane ndakubabarira, tubu basi nitakusamehe, ariko ntireshe umutima wawe, na bila kugusa na kuvuta moyo wako, ntabwo wakwihana. hauwezi kutubu. Mwabyumvise? Mumeelewa hilo? Kugira neza kw'Imana, Wema wa Mungu niko kurema urwango hagati y'icyaha n'umutima byari bibanye neza, ndiko kunako weka uadui kati ya moyo na dhambi ambao vilikuwa vimeshirikiana kwa usalama, kugatangira kurema ugutinya no kubaha Imana wasuzugura gukanga. Kunaanza kuunda ndani mwako hofu na kutii Mungu ambao ulikuwa unapuuzia, kukarema mu mutima inzara yo gukenera imbabazi z'Imana utifuzaga mbere, unaleta kiu na njaa ya kuwa na kiu ya rehema ya Mungu ambao hukuwa nayo awali. Uko kureshwa niko kugeza umunyabyaha kukwihana. Huko kuvutwa ndio kunaofikisha mdhambi kwenye toba. Ndakomeza nsoma nti, ataendelea kusoma. The very first step to Christ is taken through drawing of the Spirit of God. Intambwe ya mbere umunyabyaha ateragana kuri Yesu, hatua ya kwanza mzambi anayopiga ili amufikie Yesu, ikomoka kukureshwa n'umwuka w'Imana, hutokea kwa kuvutwa na roho wa Mungu. As man responds to this drawing, he advances toward Christ in order that he may repent. Icyo umuntu asabwa, kile mtu anachoombwa, ni ukutagarambira uko kureshwa, ni kutokupuuzia huko kuvutwa, ahubwo nawe akemera kuresheka, lakini yeye anakubali kuvutiwa. Iyo yemeye uko kureshwa, anapokubali kuvutwa huko, nibyo bimugeza kukwihana, ndino mufikisha kwenye toba. Mwabyumvise? Mmesikiza? Aha. Reka nsome make twihute. Asome machache twende tupige kasi. Repentance is no less the gift of God than a pardon and a justification. Kwihana, toba, ni impano y'Imana, ni kipawa kutoka kwa Mungu au zawadi kutoka kwa Mungu, kimwe no kubabarirwa ibyaha no gukurwaho urubanza, kwa kiwango kimoja na kusamehewa dhambi na kuondolewa hatia. Bivuze ngo nk'uko utababarirwa Imana itabigizemo uruhare, inasema hauwezi yani kusamehewa bila Mungu kuingilia kati, ni nako utabasha kwihana Imana itakureheje. Kadhalika hauwezi kutubu Mungu kabla Mungu hajakuvuta. Mwabyumvise bagaragu b'Imana? Mmesikiza ndugu zangu watumwa wa Mungu? Icyo umunyabyaha asabwa, kile mzambi anachokitaka, anachoombwa, ni ukwemera uko kureshwa, ni kukubali huko kuvutwa. Yamara kwemera uko kureshwa, maliza kukubali huko kuvutwa, iyo yemeye uko kureshwa n'umwuka w'Imana, anapokubali kuvutwa na roho wa Mungu, kumugiraho ingaruka zikurikira. Huza matokeo yafuatayo. Iyo burese gato, ngoja kidogo. Nyiri kuri uku kureshwa, anapo kita kwenye yani kuvutwa, nibyo. Iyo umunyabyaha yemeye uko kureshwa n'umwuka w'Imana, mzambi anapokubali kuvutwa na roho wa Mungu, kumugiraho ingaruka zikurikira. Unakuwa matokeo yafuatayo. Ingaruka ya mbere, ya kwanza, matokeo la kwanza ni hili: bimutera kubabazwa n'ibyaha bye. Anakuwa na maumivu ya dhambi zake, huzuni ya dhambi zake. Ibyaha yakoraga ku mugaragaro, dhambi alizokuwa anazifanya hadharani, agasigara no kubikora mu ibanga, bimutera ipfunwe. Hata kufanya dhambi hizo kwa asiri anasikia na aibu. Mwabyumvise? Mumesikiza? Icya kabiri, pili, umunyabyaha, mdhambi, bimukuramo kwihagararaho, yani mambo ya kujisimamia na kujiweka juu inaondolewa. Akemera ko ari mubi, anakubali kuwa yeye ni mbaya. Abamubwiraga ngo wazajya uza gusenga, wale waliokuwa wakimwambia njoo uje kwenye maombi, kwenye ibada, ngo ko mwe musenga mundushiki, bila kusema bone ninyi munaenda munanizidi nini, akavuga ngo nuko ntabishobora ariko icyama nkaba nkamwe. Atasema ni juu siwezi kuweza, lakini ningalikuwa kama ninyi.
uwanywaga inzoga yule aliyekuwa anakunywa pombe, akifuza kwereka abandi ko yazinyoye, aliyekuwa anapenda aonyeshe wengine ya kwamba amekunywa, akabwira abandi ngo ariko mwazansengera nanjye nkazireka. anaanza kuambia wengine, basi leti mngaliniombea nami naacha kunywa pombe. Igabo riterwa n'ibibi, yani huo kujiinua kwa ajili ya maovu, akarita kure, anatupilia mbali, ibyaha bigasigara bimutwaze igitugu, ariko nawe mu mutima atemeranya nabyo. Ingawa dhambi zinamujia kwa kimabavu, lakini hakubaliani na dhambi hizo. Uwo ni wo musaruro ugera, izo nizo ngaruka kureshwa n'umwuka w'Imana bigira ku mutima w'umunyabyaha. Haya ndio matokeo yanayomfikia mdhambi anayevutwa na rehema za Mungu. Icya gatatu, bimutera kwihana imbere y'Imana, inamufanya atubu mbele za Mungu, akavuga ngo nubwo ntizeye kweza yambabarira, ingawa mimi siamini ya kwamba ninaweza kupata msamaha, ariko Mana umbabarire, lakini Mungu nisamehe. ubwo bataratsindishirizwa, huwa hajahesabiwa haki. Ariko kandi, lakini tena umutima wamaze kureshwa n'umwuka w'Imana, roho ambayo imekwisha kuvutwa na moyo ambao umekwisha kuvutwa na roho wa Mungu, ibyaha bisigara bimutegeka, dhambi huwa zinamtawala, ariko atemeranya nabyo, lakini hakubaliani na dhambi hizo. Icya kane, ya ine, bimutera kwatura iyo yihaniye imbere y'Imana, anapotubu mbele za Mungu, ubwo yihana n'umutima umenetse, hutubu akiwa na moyo wa kupondeka, akatura ibyaha bye, anakiri dhambi zake. Yarangiza kwatura ibyaha bye, baada ya kukiri dhambi zake, agasigara sonzeye gukiranuka no kubabarirwa, ariko atarizera yuko ababariwe. Anabakiza yani na kiu ya kuwa na haki, lakini hajaamini ya kwamba amesamehewa. Urugendo barugeze kure ariko rutararangira, safari huwa amefika mbali lakini hajamaliza. Aho niho benshi bayobera, hapa ndipo wengi wanapotoka. Iyo umwuka w'Imana wamaze kuresha umutima neza, wakati roho wa Mungu amekwisha kuvuta moyo wako vizuri, yewe n'umutima wemeye kuresheka, na moyo umekubali huko kuvutwa, umutima wakize kwihagararaho wemeye ko ari umunyabyaha, yani kiburi kimekwisha kuondolea ndani mwako, umekubali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi, umaze kubyihana mu mutima utabishaka namba, baada ya kukiri hayo moyoni na kutokupenda dhambi, ubyatura, hari n'ubyaturira n'uwatahemukiye. Kuna yule ambaye anakiri hata kwa yule ambaye hajamkosea, ariko uwo mutima umenetse utyo, lakini moyo huo ambao umepondekana, wihanye utyo, ambao umetubu hivyo, ariko utaramenya imbabazi zava ngo urubanza rukurweho, bila kuelewa mahali rehema au msamaha unaweza kutoka ili hukumu iondolewe, aho niho benshi bayobera. Hapo ndipo wengi hupotea. Ajaje iyo umutima wamaze kumeneka bene ako kageni, kama umekwisha kupondeka kiwango hicho, umuntu agerageza kugira ibyo akora, mtu ujaribu kufanya mambo matendo fulani kugira ngo bibe nk'ikiru yaha Imana, iwe kama fidia ambayo anapatia Mungu, ngo imbabazi yasabye azihabwe, ili rehema msamaha aliomba aweze kupewa, ngo urubanza yiyumvamo rw'ibyaha bye arukire, na hatia anayosikia kwa ajili ya dhambi zake aweze kupona. Mwabyumvise? Mumesikiza hapo? ngo urubanza yakize urubanza yiyumvamo arukire, ili hatia anayosikia juu yake aweze kuondolewa, ibyaha yishinja bikire, dhambi zinazomsonda aweze kupona, ibihanazi by'ibyaha bye abikire, yani huko kulipizwa kisasi kwa dhambi zake aweze kuondolewa. Aho niho benshi bayobera, hapo ndipo watu wengi wanapotea. Umuntu akagerageza kugira ibyo akora, mtu anajaribu kuwa na mambo anayoweza kuyafanya kugira ngo yiyuzuze niyo Mana yahemukiye, aweze kujiunga na Mungu aliyekosea, kuko umutima wamaze kwemera ibyaha, kwa sababu moyo umekwisha kukubali dhambi. Umutima yamaze kubyihana muri we, amekwisha kukiri ndani mwake, ariko ntabwo arizera, nta nabwo yamenye uko yabikira, hajaamini na kujua namna anaweza kupona. Aho niho umunyabyaha yihangira inzira yo gukiranuka, hapo ndipo mdhamba naunda njia ya haki,
ariko atari ubundi bugome, si uovu ambao umemfanya hivyo, ahubwo icyaha kiba cyamuzazanije kandi umutima wamaze kukizinukwa kubwo kureshwa n'umwuka w'Imana, bali huwa dhambi imemchosha lakini na amevutwa na roho wa Mungu. Satani akurira ubwenge bwa kamere bukamubwira ngo gira ibyo ukora bibiciro cy'ibyo wahemukiye Imana. Yani shetani anakupotosha akisema fanya mambo kidogo ili uweze kukubaliwa na Mungu. Bamwe barihana akavuga ati nziyiriza ubusa 7. Baadhi hutubu na kusema kwamba nitafunga mara 7. Abandi bakavuga ati ntabwo nzakaraba, ntabwo nziyuhagira. Wengine nasema sitaoga, sitanawa. Nukuri ibyo biba bikomoka kukumeneka ku mutima. Hiyo ni matokeo ya moyo uliopondeka. Ariko ikiba gikenewe gikurikiyeho ngo umuntu akurweho urubanza, lakini kinachofuatilia ili mtu aondelewe hatia nukwizera, ntabwo ari ibyo bindi. Ni kuamini, sio yale mengine. Ndasoma babikoze, atasoma waliofanya hivyo. Ndasoma ababikoze, waliofanya hivyo atawasoma. Igitabo cy'intambara ikomeye, kitabu cha pambano kuu, iki Kinyarwanda ni 55, kitabu cha Kinyarwanda ni 55, iriya edition y'abadeve, hii ambayo imetafsiriwa na SDA, iki cyakwirakwiriwe cyane, hiki ambacho kimetolewa sana. Naho mu y'Icyongereza ni 72, Kiingereza ni 72. Umwuka w'Imana ageresha umutima, roho wa Mungu huvuta moyo. Umuntu akihana kwihana kutari mu bujyane umutima, mtu anakuwa na toba ambayo haina unafiki na moyo umepondekana, agasonzera imbabazi bitari mu buryarya, anakuwa na kiu ya rehema bila unafiki. Ariko no kuri iyo ntambwe, lakini na kwenye hatua hiyo, Satani ajya hayobereza umuntu. Shetani wao anapoteza watu. Aho kwizera, badala ya kuamini, umuntu agashaka kugira ibindi akora, mtu anatafuta kitu ambacho anaweza kukifanya kugira urwo rubanza rwiyumva marukire, ili hukumu anayosikia juu yake aweze kupona. Ndeka nihute nsoma babikoze. Atasoma baadhi ya waliofanya hivyo. Ngaho ni mwumve bavandimwe, sikizeni ndugu zangu. Haranditse ngo, imeandikwa ibi ni amateka yabayeho yo mu gihe cy'ubupapa mu myaka y'umwijima. Yani ni historia ya yale yaliyofanyika wakati wa upapa, wakati wa zama za giza. Abaprotestanti babwirizaga ubutumwa, Waprotestanti walikuwa wakihubiri habari njema, kandi n'umwuka w'Imana yari akiri ku murimo n'ubwo ubupapa bwayoboraga, na roho wa Mungu alikuwa kazini ingawa upapa ulikuwa ukiongoza. No mu bayoboke ba papa ubwabo, na katika yani washiriki wa papa wenyewe, hari umwuka w'Imana yagendereraga bagakenera imbabazi bitari mu buryarya. Kuna baadhi ambao roho wa Mungu aliokuwa anafikia wanahitaji msamaha bila unafiki, ariko bakayobera kuri iyi ntambwe ngezeho, lakini walikuwa wanapotea kwenye hatua hii. Ngaho ni musome. Sikizeni tusome. They saw under the guidance of Pope and the priests, much were vainly endeavoring to obtain pardon by afflicting their bodies for the sin of their soul. Yeah. Aba babwiriza butumwa b'abavodu wari bo b'abaporoso, hawa wahubiri watendakazi ambao ni wa Wardensi wa Protestant, ngo babonye abantu bihatiraga gushaka imbabazi z'ibyaha babikoresheje kubabaza imibiri yabo. Waliona watu waliotafuta msamaha wa dhambi wakitumia miili yao. Aba ntibari bafite imitima imenetse, hawakuwa na mioyo iliyopondeka. Imbabazi bari bazisonzeye, walikuwa wanahitaji msamaha. Ibyaha bari babizinutswe, dhambi walikuwa wamechukia. Kwihana kose gusabwa bari bakugize, yani tuba yote waliokuwa inahitajika walikuwa wamefanya. Habura kamwe ngo batsindishirizwe. Walikuwa na kosa moja tu ili waweze kuhesabiwa haki, aricyo cyitwa kwizera, ambayo ndio imani. Kwizera, imani, niko kwakira Yesu, ndiko kupokea Yesu. Ndaze mbisobanure maze gusoma ibi. Ataeleza baada ya kusoma haya. Bamaze kumeneka umutima, baada ya kupondeka mioyo, bamaze kurambirwa imibereho y'ibyaha, wakisha kuchoshwa na maisha ya dhambi, bamaze kuzinukwa Satani bakunze Imana, baada ya kumchukia Shetani na kumpenda Mungu, ariko batazi uko imbabazi ikiguza umunyabyaha asabwa ngo yakire imbabazi. Lakini hawakujua kitu ambacho wanaweza kukitoa ili waweze kupokea msamaha. Bagerageje gutanga ikindi kuruta icyategetswe n'Imana, walijaribu kutoa kingine kuliko kile kilichoamriwa na Mungu. Ngo bageragezaga gushaka imbabazi z'ibyaha bakoresheje kubabaza imibiri. Walijaribu kutafuta msamaha wa dhambi wakitumia wakitesa miili.
taught to trust to their good work to save them. They were ever looking to themselves, their minds dwelling upon their sinful condition, seeing themselves exposed to the wrath of God, afflicting body and soul, yet finding no relief. Kuko bari barigishijwe kwiringira imirimo, kwa sababu walikuwa wamejifunza kutumaini matendo, babonaga ubugingo bwabo budatunganye, walikuwa wanaona maisha yao si safi. Ibyo bigatuma bibona ko ari inzabya zigenewe umujinya w'Imana, wakajiona ya kwamba ni vyombo ambavyo vinastahili hasira za Mungu, bagakenera imbabazi ntibamenya aho bazishakirwa, wakahitaji msamaha lakini hawajua watapata wapi. Bityo bababaza ubugingo bwabo n'imibiri yabo, wakatesa maisha yao na miili yao, ariko ntibabona ihumure ry'umutima, lakini hawakupata faraja ya moyo. Thus conscientious soul were bound by false doctrines. Uko niko imitima itaryarya, hivyo ndivyo mioyo isiyo na unafiki yaheze mu bubata, ilibaki katika utumwa. Imitima itagenzite, mioyo isiyo ya unafiki itaryarya isonze y'imbabazi nta buryarya, bila unafiki imenetse yihaniye badafite icyaha na kimwe biberetse, yani mioyo iliyopondekana bila kubaki na dhambi hata moja. Satani abahisha akayira kamwe, Shetani akawaficha njia moja kitwa kwizera ibyo Yesu yakoze mu kimbo cy'ibyo tutakoze, yani kuamini yale Yesu aliyoyatenda badala ya yale ambayo hatukutenda. Bo bashaka ikindi kiru batura Imana kandi hari icyo Yesu yatuye mu mwanya wabo, wakatafuta fidia kumpatia Mungu na Yesu alitoa fidia yenyewe inayojaa. Ndongera nsome, atasoma pia. Abantu ibihumbi byinshi, watu maelfu mengi biyirizaga ubusa kenshi, walikuwa nafunga mara nyingi, bakemera bagakubitwa, wanakubali kupiwa au kuchapwa, bakakesha amajoro badasinziriye, na kesha usiku kuta bila kupata usingizi, bakarambarara ku butaka bukonje, yani wanaweka miili yao kwenye udongo wenye baridi, abandi bakicara ku mabuye asongoye, wengine wanakaa kwenye mawe yenye kuchongeka, abandi bakagenda ingendo ndende, wengine wanapiga safari ndefu, bagakora ibikorwa byo kwibabaza no kwikisha bugufi, wanafanya matendo ya kujitesa na kunyenyekeza, kugira ngo babone amahoro y'umutima utabashinja ibyaha, ili waweze kupata amani ya moyo usiowasota dhambi. Ibyo babikoraga bakabisubiramo kenshi, walikuwa wanafanya hivyo na kuyarudia mara nyingi, nyamara amaherezo bataha mu gituro nta mwambi w'ibyiringiro bamurikiye, ikafikia mwisho wakaingia yani kuzimuni bila mshale wa matumaini waliokuwa nao. Mwumve mbabwire rero, hebu watuambie ndugu zangu, iyo umunyabyaha amaze kumeneka umutima ako kageni, dhambi baada ya kupondeka moyo kiwango hicho, intambwe kurikiyeho kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, hatua inayofuata ila asamehewe dhambi zake, asabwa kumenya, anaomba kuelewa ko Yesu Imana yamutanze kuba impongano y'ibyaha by'abari mu isi, kama Yesu Mungu alimutoa kuwa fidia dhambi za walimwengu. Akavuga ngo ndizeye, anasema nimeamini. Ubwo Imana yahangaye, kama Mungu alisubutu ikareba Yesu utarayihemukiye, akaona Yesu ambaye hajawahi kumkosea, ikamurekera mu maboko y'abagome, akamwachia mikononi mwa waovu, agatabaza ngo ngo mana yanjye niki kikunderekesheje ikarenga ntitabare, akasema Bwana kwa nini umeniacha? Mungu hakuweza kumsaidia. Burya yabikoreye kugira ngo urubanza igihano cyari gikwiriye kimugereho, basi alifanyia hayo ili muzigo hao malipiza ambayo angeweza kupata yamufikie, maze nanjye mpabwe gukiranuka, nami nipewe haki ya Yesu Kristo. Iyo ubyizeye utyo, unapoamini hivyo, uba wakiriye Kristo, huwa umempokea Kristo, ugakurwaho urubanza, unaondolewa hukumu. Ibyo nibyo byitwa gutsindisha. Hayo ndio tunaita kuhesabiwa haki. Uku kwizera nimugire ngo ni ikintu cyoroshye, kwa imani hiyo sio kitu rahisi. Umutima ukizazanywa n'ibyaha, moyo ambao umeharibiwa na dhambi, uwo wakubise atarakira uruguma, yule uliyemchapa ambaye hajapona jeraha, uwo waroze bakimurutsa, yule uliyempatia sumu bado anaendelea kumutoa ndani, uwo wateye inda acyonsa umwana wihakanye, yule uliye mdunga mimba bado ananyonyesha mtoto ambaye ulimkataa.
kuvuga ngo ndihanye, ndizeye kandi nizeye yuko mbabariwe, ubu nta rubanza ruriho, ibyo bihamye bigushinja ibyaha bikiriho, uko kwizera kurakomeye. Yani kusema nimetubu, na yani dhambi zinapoonekana mbele zako zikikusonda, imani kama hiyo ni ngumu, haiwezi kupatikana. Mwabyumvise? Mumesikiza? Iyo umunyabyaha agize ayo maso, mdhambi anapokuwa na macho haya. Mwabyumvise? Mumesikiza? Iyo amaze kugira ayo maso, baada ya kuwa na macho hayo, umutima ukizazanijwe n'ibyo byaha, moyo ukiwa na shida ya dhambi hizo, ariko akamenya ngo nubwo byanzazanije narabikoze byararangiye. Anaposema ingawa dhambi zinaniharibu sana, lakini nalifanya imekwisha. Nihaniye ku Mana, nimetubu kwa Mungu. Inzira zose Imana yantenyese kunyuramo ngo nkiri icyaha zaje nzinyuranye mu mutima umenetse. Njia zote Mungu ameamuri niweze kusamewa, nimepita na moyo umepondekana. Umunyabyaha iyo amaze kwizera, mdhambi baada ya kuwa na imani, ngo igihano Yesu yayibabajwe, yani vile Yesu alivyoadhibiwa, noneho nije yababarijwe, ameadhibiwa kwa ajili yangu, kandi yababarijwe ngo na yameteswa ili urubanza rwanjye rukurweho, ili hatia yangu iondolewe. Ukabyizera, unaamini hivyo, uti noneho ndizeye, unasema basi nimeamini, ndi umwana w'Imana, ni mtoto wa Mungu. Suko mbyiyumvamo, si kwa sababu nasikia hivyo, ahubwo nuko Imana yabisezeranye, lakini kwa kuwa Mungu ameahidi hivyo, nguzaho ndi sizamwirukana na hato, ili yule anayekuja kwangu sitamfukuza hata kamwe. Ubwo mwizeye, ninapomwamini sasa, ndemeza urubanza rwanjye rukuweho, nimekubali hatia yangu imeondolewa. Iyo ugize uko kwizera, unapokuwa na imani hiyo, umutima uraruhuka, moyo unapata utulivu. Icyaha cyakuzazanyaga ukabona amahoro, dhambi iliyokuwa inakukosesha moyo unapata amani. Niyo mpamvu byitwa ngo nugutsindishirizwa kubwo kwizera. Maana imeitwa ni kuhesabiwa haki kwa imani. Ugakurwaho urubanza kubwo kwizera. Unaondolewa hukumu kwa kuamini. Kubwo kwizera, kwa ajili ya imani, ugatura Imana ibyo Yesu yakoze mu kimbo cy'ibyakunaniye. Unaletea Mungu vile Yesu alivyofanya nafasi ya yale aliyokushinda. Kubwo kwizera, kwa sababu ya imani, ugatura Imana ibyo Yesu yababajwe, unaletea Mungu yale Yesu yaliyomtesa Yesu, ukabibara ko ubwo wahangaye uri Imana ikiranuka, ukasema kama ulisubutu wewe Mungu mwenye haki, ugahana umwami wanjye ataguhemukiye, unamwazibu mfalme wangu na hajafanya kosa lolote, nanjye ndaje ngunyakire nta kiza nagukoreye, nami nakuja unipokee na sikutenda zuri lolote, kuko igihano kinkwiriye, kwa sababu hatia ambayo ilikuwa inanifaa wakigeretse kutaraguhemukiye, uliwekwa kwa yule ambaye hakukukosea. Uko niko kwizera guhesha umuntu gukiranuka, huko ndiko kuamini kunampatia mtu kuwa mwenye haki. Uko niko kwizera gukuzaho urubanza umunyabyaha imbere y'Imana. Ndio imani inayoondoa hatia kwa mdhambi mbele ya Mungu. Uko niko kwizera kutugira abana b'Imana. Ndio imani inayotufanya watu wa Mungu. Ibyo nibyo byitwa gutsindishirizwa. Hayo ndiyo inaitwa kuhesabiwa haki. Insoza ingingo iheruka. Kwa kumalizia step ya mwisho, iyo izo mbabazi uzakiriye, unapopokea msamaha huo, ntabwo ziza ari imbabazi gusa, haziji kama rehema au msamaha tu. Uko gutsindishirizwa, uko kuhesabiwa haki, ubwo buntu bw'Imana umuntu aba yakiriye mu mutima kubwo kwizera, rehema Mungu ambaye mtu amepokea kwa njia ya imani, bukorera umunyabyaha ibintu bibiri, kumufanyia mdhambi vitu viwili. Bumukorera ibintu bibiri, umufanyia vitu viwili. Bwa mbere bugukuraho urubanza rw'ibyaha byawe, moja ukuondolea hatia ya dhambi zako, imbere y'Imana ugasa nkaho utigeze uhemuka, mbele za Mungu unaonekana kana kwamba hujafanya dhambi, kandi bya bihamya twavuze kare bishinja kuri umunyabyaha bikiriho bigaragarira bose, na hizo shuhuda zinazo kushuhudia kwamba wewe ni mdhambi inaonekana mbele za watu. Ariko umutima wizeye, lakini moyo ambao umekuwa na imani, ugahamanya n'umutima wawe n'ab'ijuru bagahamanya nawe ko nta rubanza rukuriho Imana kuri umwana w'Imana.
w'Imana. Unakushuhudia pamoja na mbingu ya kwamba una hatia mbele za Mungu, wewe ni mtoto wa Mungu. Nguko kwizera gutuma dutsindishizwa tugakuraho urubanza. Hiyo ndio imani nayo tufanya tuhesabiwa haki, tunaondolewa hatia. Ikindi cya kabiri, Pili, ubwo buntu bw'Imana usibye imbabazi z'ibyaha, neema ya Mungu licha ya rehema za Mungu bunavugurura umutima, yani ufanya uwisha moyo, noneho bukawuhesha unawezesha kujya kuzuzanya n'amategeko y'Imana, yani kwenda sambamba na amri za Mungu. Ibyo wanga gukabikunda, yale uliyokuwa unachukia unayapenda, ibyakuvunaga bikakwanguhira, vilivyokuwa vinakuchosha unasikia viko laini. Imana utakumbura gukayikumbura, Mungu ambaye ulikuwa unapenda unaanza kupenda, wakunda gukacyanga, dhambi ulizokuwa unazipenda unachukia. Niyo ugikoze na unapofanya dhambi hiyo kikakubuza amahoro, inakunyang'anya amani, kandi mbere waragikoraga kikagutera ishema. Na hapo hao walikuwa unafanya dhambi unasikia ndi umerizika. Dore uko byanditswe, ona vile imeandikwa. Ngaho mwihute tusome Abaroma igice cya 8. Warumi sura 8. Turasoma mu Baroma noneho tuze gukomereza mu bakurambere n'abahanuzi. Tasoma Warumi tuendeleze katika kitabu cha mababu na manabii. Igitabo cy'Abaroma, kitabu cha Warumi ibice 8 sura 8 haranditse ngo, imeandikwa, nuko rero none habari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Unasoma fungu la ngapi? Umurongo wa mbere. Fungu la kwanza. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu walio katika Kristo Yesu. Noneho reka twihutire ku murongo wa gatatu. Fungu la 3. Ubwo rero bwa mbere murumva yuko kuba muri Kristo Yesu uwo mutima wizeye twamaze kuvuga, nimeonekana ya kwamba moyo ambao umeamini na uko katika Kristo Yesu utanga imbabazi z'ibyaha, utoa rehema, msamaha wa dhambi, urubanza rw'ibyo wakemukiye Imana izi, yani hatia, hukumu ya yale uliyomkosea Mungu nayo yajua, na uzi, na wewe ukiyajua, n'abandi bazi, na wengine wakijua, rugakurwaho, inaondolewa, Imana igasigara itakibyibuka, Mungu hufanya akumbuki tena, n'umutima nama wawe ukaguhamiriza ko byashize, na dhamiri yako inakushuhudia kwamba imekwisha. Bona nubwo abandi baba bakibihagazeho, ingawaje watu wengine huwa wanashindilia hayo, ariko icyo uruhare rwawe nk'umunyabyaha wakoze nukuba wizeye, lakini na sehemu yako umeifanya, umeamini. Kandi nikube kwizera ko kwigerezaho, sio kuamini juu tu, ahubwo ukavuga ngo ndizeye, bali unasema nimeamini, kuko Imana yahanye Yesu itahana Yesu ngo nanjye ngerekeho. Kwa sababu Mungu amemwadhibu Yesu, hawezi kumwadhibu Yesu nami niingie keretse namwizeye, labda kama singe kumwamini. Icya kabiri kizanwa nuko kwizera. Pili inayoleta na kuamini, ubwo buntu buvugurura umutima, neema hiyo huisha moyo, noneho umutima ukabasha gukiranuka, na moyo unawezeshwa kufanya aliyo ya haki. Ndasoma ku murongo wa 3 n'uwa 4. Fungu la 3 na la 4. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya miili, Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi, kuba igitambo cy'ibyaha, kuwa ikira ibyaha bya kamere y'iteka, alihukumu dhambi katika mwili. Kugira ngo bigende bite rero? Ili iweje sasa? Umurongo wa 4. Kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri twe abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Ili maagizo ya Torati yatimizwe ndani yetu sisi, tusioenenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho. Reka nsome ahagana aho tuza gusoreza, afikie asome mahali ambapo tutahitimishia. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, kitabu cha mababu na manabii, urupapuro rwa 372, ukurasa 372. Ibyanditswe byera, maandiko matakatifu, bitwereka ko imbabazi duherwa muri Yesu, na tuonyesha kwamba msamaha tunaopata kupitia Yesu Kristo ntabwo zidukuraho urubanza rw'ibyaha gusa, hazituondolee hatia ya dhambi tu, ahubwo zizana n'ubuntu bw'Imana buvugurura umutima, bali huleta neema ya Mungu inayohuisha moyo, bigashoboza umutima gukiranuka, inawezesha moyo kufanya aliyo ya haki. Ndasoma
haranditse ngo, imeandikwa, haranditswe hati ni somo la 32 sura 32, ni mu cyigisho cya 32, ni paragrafu ya 3 uhereye inyuma y'ikigwa kirangirira. ni paragrafu ya 3 kianzia mwisho. Haranditse ngo, the terms of the old covenant were obey and live. If a man do, he shall even live in them. Imvugo y'isezerano rya kera yari iyi ngo, umvira ubeho. Usemi wa agano la kale sema ti uishi. Umuntu niyumvira azabeshwaho nabyo. Mtu akitii ataishi kwa kutii. Aha. But cast be he that confirms not all to the words of his law to them. Ngo ariko havumwe umuntu utumvira amagambo y'aya mategeko ngo ayakore. Imeandikwa pia, alaaniwe yule ambaye hatii maneno ya sheria hizi na kuyatenda. Iyo niyo yari imvugo y'isezerano rya kera. Huo ndio ulikuwa usemi wa agano la kale. Mwita muzirikanaho ngiye gusoma. Zingatia haya ambayo anaenda kuyasoma. But the new covenant was established upon better promises. Yeah. Ariko isezerano rishya ryo yubatswe ku masezerano arushayo kuba meza. Imejenga kwa ahadi inayozidi hayo kuwa mazuri. The promise of forgiveness of sins and the grace of God to renew the heart and bring it into harmony with the principles of God's law. Niyo masezerano y'imbabazi z'ibyaha n'ubuntu bw'Imana buvugurura umutima bigituma umutima usohoza iby'amategeko asaba. Ndio ahadi ya Mungu inayoleta neema za Mungu kwa kuuisha moyo unawezesha kufanya yale amri za Mungu zinazotafuta. Mwabyumvise bavandimwe? Umesikiza ndugu zangu? Uruhare umunyabyaha asabwa, nafasi ambayo muzambi anaombwa. Mu ntambwe ya mbere y'umwuka atangiye kuresha umutima we, hatua ya kwanza roho anapovuta moyo wake, asaba kwemera uko kureshwa ntagarambire iryo reshwa. Inamuomba basi akubali uko kuvutwa, asifanye moyo kuwa mgumu. Iyo amaze kwemera uko kureshwa n'umwuka w'Imana, anapokubali kuvutwa na roho wa Mungu, umwuka w'Imana akamumenagura umutima, moyo wa Mungu, yani neema roho wa Mungu muponda moyo, akemera ibyaha bye, anakubali dhambi zake, agaterwa ishavu n'ibyaha bye, anakuwa na huzuni ya dhambi zake, akihana ibyaha bye, anatubu dhambi zake, akaturira abo yahemukiye, anakiri kwa wale aliowakosea, akaturira Imana yahemukiye, anakiri mbele za Mungu aliyemkosea, agasonzera imbabazi z'Imana, anakuwa na kiu na njaa ya rehema za Mungu. Icyo asabwa n'ukwizera, anachoombwa ni kuamini, kugira ngo atsindishirizwe cyangwa kurweho urubanza, ili ahesabiwa haki au aondolewe hukumu. Uko kwizera, uko kuamini, ni ugusobanukirwa ngo Imana narayemukiye koko, ni kuelewa ya kwamba nimemkosea Mungu kwa kweli. Satani nawe abari hafi akubwire ngo, shetani naye huwa karibu na wewe anakwambia ibyawe byararangiye, yako yamepitiliza, dore uwo wakubise uruguma ntirurakira, ona ule mujeruhi bado hajapona, none agiye ku Mana ngo kubabarire. Je, unaenda kwa Mungu ili akusamehe? Uwo waroze baracyamurutsa, yule uliyempatia sumu bado anamtapikisha, none agiye ku Mana ngo kubabarire, na unaenda mbele za Mungu ili akusamehe. Abo wasambanije dore baronse ibinyendara, wale uliyezini nao lebo watoto bado wananyonyeshwa, harya yo marirurira, je machozi kama hayo unayolia, harya yo masengesho usenga na maombi unayoyaomba, wowe urabona hari uwakubabarira? Je, unaona kuna yule ambaye anaweza kukusamehe? Kwizera gutuma umuntu atsindishirizwa, imani inayofanya mtu aweze kuhesabiwa haki, ni ukurenga ayo majwi ya Satani, ni kuyapitia yani kwenda mbali ya zile sauti za shetani. Ukavuga uti, unasema hivi mu mutima ukabyemera utyo, katika dhamiri yako unasema ni kweli nilikosea, niko kibyo Satani ambwira ni ukuri, ni kwa kweli yale shetani anayoniambia ni kweli, ariko hari kimwe atambwiye, lakini kuna kile ambacho hajaniambia. Uwavuze ngo uza hondi nsinzamwirukana na hato yarabeshaga. Je, aliyesema anayekuja kwangu sitamfukuza kamwe alikuwa akidanganya? None se ko Yesaya yavuze ngo yamugeretseho ibihano by'ibyaha byacu? Mbona Yesaya alisema mweka yani adhabu ya dhambi zetu? Ubwo Imana irakiranirwa ku buryo yahana Yesu utaracumuye, igahana n'umunyabyaha wihaniye akamwizera. Je, Mungu ni mwovu kwa kiasi kwamba anaweza kumwadhibu Yesu ambaye hakuwa na hatia
anamwazibu pia mzambi aliyefanya dhambi, anayemwamini. Kwa kumwamini Imana ibyo Yesu yababajwe n'ibyo Yesu yakoze mu kimbo cy'ibyo wakiraniwe, kwa njia ya imani unaamini kile Yesu alichokifanya ili uweze kumwamini Yesu Kristo, unakubali ya kwamba Mungu amekupokea. Iyo ibyo ubikoze, unapofanya hivyo, Imana igukuraho urubanza rw'ibyaha byawe, Mungu kuondolea hukumu ya dhambi zako. Izo mbabazi ntizize zonyine, rehema haziji peke yake. Uko kwizera kugatuma ubuntu bw'Imana butaha mu mutima. Yani imani hiyo inafanya neema ya Mungu inakuja ndani ya moyo wako, bukavugurura umutima, unauisha moyo wako, bukawushoboza gukiranuka no kufanya ile haki Imana yishimira, na kufurahia kufanya yale yanayomfurahisha Mungu. Ngiki kiguzi cyitwa kwizera. Hiyo ndio fidia ya imani. Yesu yakirwa kubwo kwizera. Yesu apokelewa kupitia imani. Abataramenye icyo kwizera kumara mu rugendo rw'agakiza, wale ambao hawajui maana ya imani katika safari ya wokovu, bagerageje gushakisha imbabazi z'ibyaha babifite imitima imenetse, walijaribu kukoresha kubabaza imibiri yabo n'ubugingo bwabo, walijaribu kutafuta msamaha wa Mungu na moyo iliyopondekana, lakini kwa kuitesa mili yao. Ariko ibyanditswe yatubwira ngo amaherezo bataha mu gituro nta mwambi w'ibyiringiro bamurikiye. Lakini maandiko yametuzirishia kwamba waliingia kuzimuni bila mshale wa matumaini. Igihe nikitwemera kurenga hareka nsoma umurongo uheruka. Basi hatukubaliwi kupita hapa, tutasoma fungu la mwisho. Abaroma igice cya 10 turasoma umurongo wa 5 tugeze ku wa 10. Basi Warumi 10 tuanzie fungu la 5 hadi 10. Mumve kwizera. Sikilizeni imani. Muri magufi reka mbabwire ngo, kwa machache atuambia kwamba kwakira kwizera, kupokea imani, uko kwizera kuzima twahoze dusobanura, amani iliyo haya ambayo tumekwisha kueleza, niko kwakira Yesu, ndiko kumpokea Yesu, niko gutuma ibyaha byakubuzaga amahoro urubanza rurangiriraho, ndio inafanya dhambi zilizokosesha amani hatia inaondolewa. Kwigabo n'ibyiringiro n'umunezero imbere y'Imana, aho unezererwa imbere y'ibyo wahemutse bihamye byabyo bikigaragara, ndina kufanya kuwa jasiri kufurahia mbele za Yesu Kristo, ingawa shahidi ya yale uliyofanya yako mbele zako yarazirika wazi. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 5 turageza ku wa 10. Tasoma. Haranditse ngo, imeandikwa, mwumva uko agakiza kaza, ona namna wokovu inavyoletwa. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko. Kwa maana Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ati ya kuwa ugusohoza azabeshwaho nako. Mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Ni nka bya bindi dusomye mbakurambere n'abahanuzi. Ni kama yale ambayo tumekwisha kusoma kwenye mababu na manabii. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga kutya kuti, bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, nukibaza uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanura ngo kumanura Kristo. Usiseme moyoni mwako, ni nani atakayepanda kwenda juu mbinguni, yaani ni kumleta Kristo chini. Cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanura kuzamura Kristo mukuye mu bapfuye. Ni nani atakayeshuka kwenda kuzimuni, yaani kumleta Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Ahubwo kuvuga kuti, lakini yanenaje, ijambo lirakwegereye, lile neno li karibu nawe, ndetse riri mu kanwa kawe, na katika kinywa chako, no mu mutima wawe na katika moyo wako, niryo jambo ryo kwizera, yaani lile neno la imani. Ni watuza kanwa kawe yuko Kristo ari umwami, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, uzakizwa, utaokoka. Kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kwa maana moyo mtu waamini hata upata haki, kandi akanwa kaba ariko yatuza agakizwa, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Nimureke dusaba Imana iduhe kwizera. Hebu tumuombe Mungu atupatie imani. Yesu yakirwa mu kwizera, Yesu upokewa kwa njia ya imani. Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni, iduhe ibyiringiro mu byo yavuze, itupatie matumaini kwa yale aliyosema, ihe imitima yacu kwemera ko ibyo yavuze ari impamo, itupatie moyo wa kuamini ya kwamba yale aliyosema ni kweli. Urugamba Yesu yaturwaniye, vita ambavyo Yesu alitupigia gania, turwakire, tupokee,
ariko nidutangira kururwana bushya, lakini tukianza kupigana upya tuzaba dutangiye umubyizi tutazasohoza. huwa tutaanza kazi kibarua ambacho hatutamaliza. Kandi kwizera urwo Yesu yaturwaniye akarutsinda, Na kuamini vita Yesu aliyotupigania na kushinda. iyo nsinzi ya Yesu niyo gusa dutura Imana tukaba twemewe. Ushindi wa Yesu ndio tunaleta mbele za Mungu na kukubaliwa. Wakwibaza uti nta kandi jewe nshizeho. Unasema bila kuweka hata kengine kangu. Ibyo Yesu yabonye umubyizi wacu wose ungana n'ubusa. Yesu aliona yani uwezo wetu ni bure. Kuko byanditswe ngo nibyo twakiranutse bimeze nk'ubushwambagara bafite ubuzinga. Kwa sababu alisema kwamba na yale tuliyofanya kwa haki, kwizera kudukiza, imani nayo tuokoa, kwizera gutuma dutsindishirizwa, imani nayo fanya tuhesabiwe haki, ni ugutura Imana ibyo Yesu yakoze n'ibyo yababajwe mu kimbo cy'ibyo twakiraniwe. Yani kuletea Mungu yale Yesu aliyofanya nafasi badala yale tuliyokosea. Maze insinzi ye tukayizera nk'iyacu. Basi ushindi wake tunaamini ya kwamba kana kwamba ndio ushindi wetu. Ibyo akwiriye n'iby'Imana mugomba n'ingororana agomba guherwa ibyo yakoze tukabifata nk'ibyacu. Yale aliyopata na zawadi ambazo angeliweza kupata tunachukua kana kwamba ni yetu. Nk'abanyabyaha Imana turi mu mwenda, kama wadhambi Mungu ana deni wo kudusobanurira icyo yahoye Yesu nibidashaka kutubabarira. Atuelezee kwa nini amemuua Yesu kama hapendi kutusamehe. Yo kutwishyura ibyo Yesu yakiranutse, atulipe basi yale Yesu aliyofanya kwa haki. Nibishaka kutubabaraho ibyaha byacu kandi tumaze kumwizera. Kama anatafuta kutuhesabia kwenye dhambi zetu, kama anatukataza kumwamini. Ubwo Imana yatangaga Yesu ngo abincungu yacu, kama vile Mungu alitoa Yesu awe fidia yetu, yarazi ko kumwizera, alikuwa anajua kwamba kumwamini bizaba bihagije gukemura ikibazo dufitanye nayo. Itakuwa imetosha kumaliza yani kumwizera bidukuraho urubanza rw'ibyaha twakoze mu gihe cyashize. Kwa sababu kumwamini kutuondolea hatia au hukumu ambayo ya dhambi tulifanya wakati uliopita. Kandi ubuntu bw'Imana buzanwa nuko kwizera bukavugurura umutima. Na neema ya Mungu inayoletwa na imani huuisha moyo, ugakunda Imana, unampenda Mungu. Icyo Satani yera agerageza gukora mu kutuyobereza muri iyi nzira, kile shetani anachojaribu kutujaribu katika kutupotosha katika njia hii, ajavuga ati nibyo wahemukiye Imana, ni kwa kweli umekosea Mungu. Nibyo koko birahari iko, ariko ibuka ko hari utarahemutse na kimwe. Lakini kumbuka ya kwamba kuna yule ambaye hakufanya kosa lolote. Ariko Imana imugereka igihano cyanjye, lakini Mungu akamwekea adhabu yangu. Kwizera ibyo no kubitura Imana utyo, kuamini hayo na kumletea Mungu hayo, ni kimana yifuza kuri buri munyabyaha. Ndicho Mungu anachohitaji kwa kila mdhambi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Mungu atuwezeshe katika jina la Yesu. Amen. Mfite amatsiko yo kureba igihe abera ba Yesu bazagera mu ijuru, wa munsi tuzaba dukandagije ibirenge ku rurembo rwera Yerusalemu nshya. Abari mu ijuru nabo bafite amatsiko yo kureba uwo mugeni barimo kwitegura, uwo mugeni